So I mean, I really had my canteen. Yeah, don't have to do that, Ross. Yeah. Kenzie. Ja, kanske i Blomman. Kenzie, do we channel? Within an hour CV, so really, I think an hour. autocam dyna ni. Okay, so chi di ymuno gyda ni heddiw yn erbyn Alva Apex, tîm o'r Alban. Mae fe'n 1 dim i Alva Apex, a mae fe'n 2 dim o fewn y gêm yma. So, mae... Oh, unlwcus, boys. Gwylio pwy sy'n ôl. Kenzie, Troy. Da iawn, come on. Banta ni. Come on. Nu är Rhymni han alltså. I'm lining up där. Okej, du men inte vad så där. Like hour one. Yeah, then film Mackenzie. Oh, fine. We're just not rhythm resolution. Got it. Sorry. Like wait to go. Going. We're done on. Yeah, yeah. Was he already melted too many go? I'll let me just go. Let it go. Die minder kan dat soort 2 jaar. Zoals je Wesley City. Right, yeah. Yep. I'm done yet. For a minute boost. Oh, I'm progress. Cross with me. Mackenzie. We're done, man. Oh, 5 pointy. Ja, daar. Yep. I'm sorry, Phil. Pinch. Roman no, like no. Oh! Ruin. Nice catch. Something down about Ruin, 5 O, dyna ni. Boom! Come on, 8 eiliad, 8 eiliad. What are you doing in here? Is that your room? Dyna ni. Sorry os ti'n clywed hynna. Un o glanhaw, right? Oh, gosh. Roman down Amber. Roman Amber. Got the sword hazard. Moet je me niet wel. Oh, no. Yeah. Villan or wild. I'm supposed to be working Christmas Eve, but Villan or what? Okay. Oh! No! Unlocus.
Yeah. Cyntaf fi dri. Lia. Yeah. Yeah, na, chwarae teg. Ma... Ma... E... Ni'n just angen ennill 3 game now. Well, wedi dal yn cael 100% however. Bob game wedi bod o fewn 1 gol. Yeah. Chi'n barod os fi'n gwasgu barod? Yeah. Cool. Okay. Yeah. Come on boys, ni dal yma. Right, just galw and popeth. Even os mae'n off. Yep. Gen ti cael rwbeth yno. Right, dwi'n meddwl. Danny. That's my hole. Sorry. Yeah, dyna welliant. Oh! Oh! Unlucky. Oh! No! Yeah! Come on! Mae dyn ni game nawr. Come on. Yr ôl sgib. Fi'n gwybod, os mae unrhyw un arall yn y byd yn gwybod beth yw hwnna. Yr ôl sgib. Oh, God. Okay, dyma'r un. Oh, nice flip. Lovely. Oh. Oh, no. And look at this. Oh, dear. Right, canolbwyntio nawr, Gethin. Ni'n mynd i... Byn ni'n danfon ti nôl i Police Academy os ti ddim yn canolbwyntio eto. Na, sure. Oh, nice demo. Oh, oh. Oh, unlucky. Ti'n credu mae'n gwybod hwnna? Oh, na! Nice. Da iawn. Lovely. Oh, look at this. Oh. Oh. Oh, bro, flip fanna. Wow. Bydd hwnna wedi bod yn nice. Da iawn, Gethin. Ooh. Oh my gosh. Can't beat you, boys. Nice flick. Oh, unlucky. Pwysig. Oh, nice one. Oh, bro. Go on. Oh!
Driblo! Oh. No, Matty. Phil McKenzie. Oh, no. Fuck it back. Wallace. Oh. Oh, go! No. Go, Gareth. Dross. Push it. Ah. We got covered. Rocket. Foul. Oh. Nice. Oof. Pwysig. Cyffarddiad pwysig fan'na. Ooh. We can go through room in net. Yeah, Ryan didn't got boost though. Da. Jackie carried on. Oh, no. We got boost for Wallace. Ja, men den kan in och boost. Stuve. Försök nå. Kent, go through. Now we're matching. Mewn! Then boost. Right, just make all of that guy. Oh. Oh, no, he didn't have any back at the time. Ah. We're in line. We're back. Get in! Off a rebound. We into the old feet yet? Got him in. Sorry, guys. Then boost, Kenny. Hanlwcus, boys. Hanlwcus. Chwarae teg. Oedd hwnna ddim yn teimlo fel 3-dim i fi, a o be weles i. Oedd e'n, yeah. Ond tîm gweddol cryf fan'na. So, tiod, mae digon o talent. Yeah, Kieran yn wych. Oedd e'n wych. Oedd Hawk yn dda yn yr awyr hefyd, so oedd y cyfuniad o'r ddoi yna, oedd bo hi yn okay. But yeah, wow. Oedd bo hi just yn arbed mwy oedd e, they just nôl, oedd ddim lot o rotation really. Yeah. Sorry? Na, nhw di ennill 3-dim yn barod. So, yeah, am hwyl. Right. Well, yeah, da iawn boys. Os gawn ni weld nawr beth sy'n digwydd achos chi di colli 2, ond chi probably di cael un o... Oh my god, pwy sy'n bwyta mor uchel am fe'n clisfo, na fi... Na, joke, mae'n ffain. A basically, mae Leeds a Alva yw 2 o'r colegau e-sports mwyaf yn Prydain, so y ffaith bod chi wedi colli yn erbyn nhw ddim yn amharch o gwbl, you know, mae fe'n okay. So gawn ni weld. Nawn ni gweld beth sy'n digwydd nawr, achos cofia, mae yna tymor arall. So mae yna fel... Alva Apex, mae'n tîm o'r Alban. Yeah. A maen nhw'n cael... Ti'n fel mae eSports Wales yn trefnu cwpan yn erbyn fel y colegau a stuff. Naeth Alva wneud rhywbeth tebyg ond yn yr Alban. Ond nhw'n rhan o hwnna, so yeah. Mae set-up really da dyn nhw. Ond bydd yn diddorol i weld ar ôl dolyg nawr gawn ni weld os ni'n gallu trefnu rhyw fath o gêm wythnos nesa. Ond ar ôl dolyg bydd gyda ni Wi-Fi i'r ysgol a bydd y 3 PC pwerus yna'n gweithio. So bydd yn diddorol i weld faint mor dda neu ydy yn gwella eich perfformiad bod chi reit drws nesa'ch gilydd. Neu beidio, falle bydd e ddim. Ond gawn ni weld. Erbyn nawr mae'n 0-0. Gath fi. Ie, fi'n gwylio fe. Mae fe ar stream. Ni dal yn streamo. Fi ddim di stopio fe.
O, mae hwnna'n ffain. O, mae'n ffain. Ni jyst gallu dweud ni wedi rhywun fel chance. O. Dwi'n mynd o. Ond mae ddim yn chance. O, crap! Ie. Dwi'n mynd. Ie, ti'n gallu rhoi hwnna. Dwi'n gallu unig. Na ti ddim gael. Ie, piawn ni. Bruce. Bruce. Ni ddim angen merched. Go. O na. It's really calm. Right, mae gen i Bruce yn y cefn yn ddaw i tapio fe. O, mae wedi rhoi gyda ffordd yn hwn. Dwi'n diol. Dwi'n mynd. Gans. Okay, gath. Nice. Nice guy. Mae gen i guy. Mae gen i. Wrong. Asshole cast. Nice. Ah, keep man. Mackenzie. Nice, Mackenzie. GG. Right, gath. Name Drummond. Go pussy. Oh. Oh yeah, not really nice. Great. Fi'n siŵr chi'n angen twymo fyny fwy, boys, fi'n credu. Yeah. Hwna'n ffynnu. Don't shower around, sir. Yeah, fi'n gwybod. Mae bywyd yn brysur. What? Nah, mae'n gael y ffil ni ti. B. I'm sorry, Phil. Mae'n ar y boost. Get any Mackenzie? Oh, nice guy. Get him set up, beat out, now you won't see. Get him. So basically, yeah, Valis gath? yeah. Basically, mae 'na spring split. Oh, nice. Nawr ti'n dechrau chwarae. Mae 'na ar ôl... fi'n credu mae'n dechrau tua Ebrill, ond fi ddim yn siŵr. Ond maen nhw'n gael fe'n spring split. So, byddwch chi mewn leagues gwahanol, gyda tîmau gwahanol, a chi'n cael mynd eto. So, peidiwch â phoeni. O'ch chi'n anlwcus... O, mae'n dda, ddo. Mae'n gwell bod chi'n chwarae'r gorau i profio chi na cofio rai tîmau o'ch chi'n chwarae a curo nhw 10 dim. So chi'n really ymestyn eich hun yn neud hwnna. So, yeah. Yeah. Ond ie, peidiwch yn poeni, bydd reset button yn cael ei gwasgu ar gyfer y pasg. So, oh, mess. Mae hwnna'n mess. Wnaethon chi gyd fynd, gyd retreat. A rhywsut o'ch chi wedi stopio hwnna, da iawn. Oh, maybe. Oh, gosh. Nice gath. Valis. Ooh! I'm sorry. Maybe. Oh. Come on. Come again. Ooh. Yay, da iawn. Da iawn, boys. Fi'n credu fi'n mynd i gadw fyna am y stream. Da iawn o'ch chi wedi cael... ennill game cyfeill. Yeah. Fi'n credu nhw a Leeds siŵr o fod bydd yn mynd trwy. O... God. Fi'n mynd i gadw fyna anyway o ran y stream. Gweld chi wrthos nesaf, neu trio cael game wedi paratoi yn erbyn tîm arall. Achos fi'n gwybod, fi'n credu mae'r cyngrair wedi gorffen i chi nawr. Ond, byddwn ni'n ôl am mis Pasg
yn gystadleol, ond nawn ni ben yn trio ffeindio gêm arall i chi. Waw, oce. Cool. Iawn, diolch pawb. Gweld chi yn y stream nesaf.